Na jednostavan način proverite aktivnost svoje štitne žlezde. Da li vam štitna žlezda radi normalno, usporeno ili ubrzano? Ovaj način provere aktivnosti štitne žlezde otkrio je pre 50 godina dr. Broda Brans. Temperatura tela odmah nakon buđenja može da vam otkrije da li je sa štitnom žlezdom sve dobro. Naime, temperatura tela odmah nakon buđenja signalizirat će vam da li je sa štitnom žlezdom sve u redu i radi li kako treba. Ovaj način provere aktivnosti štitne žlezde otkrio je pre 50 godina dr. Broda Brans, američki lekar, u svojoj knjizi o aktivnostima i neaktivnostima štitne žlezde, odnosno endokrinim disfunkcijama. Telesnu temperaturu proglasio je moćnim saveznikom u detektovanju ovog problema i osmislio jednostavan test koji možete da uradite kod kuće u krevetu odmah nakon buđenja. Evo kako da sprovedete Barsnov test. Priprema za test počinje uveče pre spavanja. Pripremite toplomer i protresite ga kako bi temperatura koju pokazuje bila niža od 35 Celzijusovih. Ujutru nakon buđenja izmerite temperaturu, najbolje da stavite toplomer ispod pazuha na golu kožu i držite 10 minuta. Temperatura koja se prikazuje na toplomeru nakon merenja zove se jutarnja bazalna temperatura. Odmah zapišite kako ne biste zaboravili kolika je bila. Test radite 3 dana zaredom kako biste bili sigurni u njegove rezultate. Ako je temperatura na toplomeru između 36,5 Celzijusovih i 36,8 Celzijusovih, štitna žlezda radi normalno. Ako je temperatura na toplomeru niža od 36,5 Celzijusovih, štitna žlezda radi smanjeno. Simptomi smanjenog rada štitne žlezde su depresija, nedostatak energije, umor, infekcije, hronična glavobolja, nedostatak pamćenja i koncentracije, gubitak kose. Ako je temperatura na toplomeru viša od 36,8 Celzijusovih, štitna žlezda radi ubrzano ili je u telu prisutna infekcija. Zato ako je temperatura iznad ili ispod uobičajenih vrednosti, obratite se lekaru kako biste potvrdili dijagnozu i dobili stručan savet. Temperatura može da varira zbog infektivnih bolesti kod žena koje su u menopauzi ili imaju menstruaciju. Zbog toga ovaj test uradite kada ste zdravi i kada nemate menstruaciju. Ako vam je video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala vam na pažnji.